aho ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo neza ku marembo ya Uvira imirwano ikomeye irakaze ahitwa Buhunde ho Plateau Kiziba ibintu bizabaye bibi cyane ni contact Almes Prodique hagati ya FARDC ndetse na bamwe mu basirikare Bazalendo bari guhagarara na M23 turareba ibiri kubera kuri zone de friction active turebe ibijyanye na offensive Majele Coordonné turaza kureba situation iri Kabunambo ukomeza Runingi kuri route nationale numero 5 turebe phase de considération des positions turebe position défensive de tranchée ya FARDC turebe kandi pouet Dafi avance ya M23 turabwira agezwe kuri ligne de front fragmenté turebe sanctions temporaires des hostries turebe calme tactique progrès turaza kandi no kureba ibijyanye na mouvement des troupes turebe renfort logistique turebe mobile tactique limité turaza kandi kubabwira ibijyanye na phase de réorganisation opérationnelle ahitwa Kirungu ukomeza Muranja ahagaragaye surveillance stratégique mu buryo bwa projection de force ndetse na moafre de sacrement ibuzero tubane muri aya makuru tureba akantu kandi kubiri kuba nagezweho kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026 mu buryo bwa gisirikare mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026 urubuga rw'imirwano mu majyepfo ya Kivu Axi Uvira Plaine de Ruzizi ruragaragaza stabilisation tactique nubwo hakiri tension opérationnelle élevée ku mirongo y'imbere y'urugamba ku murongo ubucyase kuri Axi ya Buhunde ho blo Kiziba haracyari contact cyasegura kwingabo mu buryo budasanzwe hagati ya FARDC ndetse bafatanya n'abazalendo bahanganye bikomeye na AFC ibice biri mu rwego rwazo bizinjiye mu rwego rwa zone de friction active aho rero ibikorwa bya gisirikare terrain direct tiré de mortier légeri bikomeje ariko nta offensive Majele Coordonné iratangazwa kugeza ubu ni mu gihe ku murongo wa Kabunambo Runingu kuri route nationale numero 5 fro iracyari muri phase de considération des positions FARDC na Wazalendo bari muri position défensive retranchée AFC M23 bafite point d'appui avance mu bice bimwe na bimwe hari kandi ligne de front fragmentée aho uduce tumwe na tumwe tugenzurwa n'impande zombi contrôle partie du terrain ijoro ryakeye ryabiyemo ibizwi nka censure temporaire des hostries ariko bifatwa nk'aho ari muri iki gitondo bizongeye guhinduka urugamba rukomeye bijyanye na redeployement offensive cyase kongera kohereza abasirikare benshi bitegura ibikorwa bya gisirikare agezwe aragaragaza ko ari kugaragara muvoma renfort logistique ku ruhande rwa FARDC ndetse bijyanye na repositionnement des unités hari kandi mobile tactics remite ku ruhande rwa AFC ishobora kuba iri muri phase ya réorganisation opérationnelle Axi ya Kirungu Muramza iracyari muri surveillance stratégique ishobora gukoreshwa muri projection de force cyangwa se moafre de sacrement route nationale numero 5 Bukavu Uvira iracyafunzwe na FARDC bijyanye n'amakuru akomeye ubutasi bwa Demiape bwasanze ko hari abasirikare benshi ba M23 bashaka kwinjira mu buryo bwa gisivili muri Uvira bikazaborera gukora operation iyi Axi ifatwa nka Axi logistique critique ku mpande zombi gufungwa kwayo bifite ingaruka zikomeye kuri l'intervention militaire na mouvement des troupes hari kandi précision diplomatique sécurité ituruka ku Burundi ishobora kugira ingaruka kuri contrôle des flux transfrontières sécurisation de la profondeur stratégique nk'uko bigaragara hari kandi kugaragara déplacement massif des civils aho bigaragara ko abaturage benshi bari guhunga hari kandi perturbation des lignes de communication risque élevé de le prix des hostries en grand enchélé nk'uko bigaragara
situation yamaze kwinjira mu rwego rwa standoff tactical unstable, nta ruhande rurabona superiority decisive, icyitezwe cyangwa se offensive cible mu masaha ari imbere biragaragara ko biri buze gukomera. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi urugamba muri Sud Kivu ruhagaze mu buryo bw'agateganyo pose opérationnel, ariko rukaba rukomeje kuba ruhindagurika. Ruri mu rwego rwa équilibre militaire fragile, aho escalade ishobora kongera kubaho igihe icyo ari cyo cyose bitewe n'imyanzuro impande zombi zishobora kuza gufata. Ni mu gihe kandi bitangazwa kandi binemezwa ko benshi mu baturage bakomeje kugenda babona ko urugamba rwamaze gukara, bijyanye n'uko buri ruhande rukomeje kugenda ruzana abasirikare, zose bikomeje kugenda bigira ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho y'abaturage bari muri ibi bice. Ni mu gihe kandi M23 ndetse na MRDP twirwaneho baravuga kongera abasirikare n'ibikoresho muri Sud Kivu. Roko infoma zacu ziratubwira ko umukecuru w'imyaka 90 wasize ubuzima, uyu akaba ari umubyeyi wa Majoro Generali Padiri Muhizi Jonas. Uyu yahoze ari komanda cyangwa kugeza ubu ni komanda w'akarere ka 11 ka gisirikare ka FARDC, ndetse biravugwa yuko ashobora kuba impamvu ibitero byahaguye ariho abo wazarendo bari bamaze iminsi bari bakorera ama operation ndetse n'ubugenzuzi bwo muri no mujyi wa Goma. Urabona hano mu gace ka Mugunga hafi neza n'umujyi wa Goma, urabona yuko igikomeje kugenda kigaragara. Ni bamwe n'ubundi mu baturage bakomeje kugenda bagaragaza yuko n'ubundi bashyigikira abo wazarendo, kandi nabyo ntabwo wakwanga abana bawe cyangwa bamwe mu bo mwasangiye akabisi n'agahiye. Noneho urumva rero ikibazo gikomeje kugenda kigaragara, ni ukubera yuko n'ubundi basa nk'aho baba bari mu rugo mu ngo zabo mu bavandimwe mu nshuti, ariko bari mu rwego nyine n'ubundi batumwe na leta y'i Kinshasa. Ibi bikazimangirwa neza bikemezwa nuko uyu Wiri Mushiki wari usa nk'ubahagarariye asa nk'aho yatumye bavumbura ibikorwa by'abawazarendo. Ibi bikaba byaratumye bishyira mu kaga gakomeye abawazarendo bari bari muri ibi bice n'ubundi bakomeza kugenda bahiga, ariko nabo bitoroshye ku rwego rwo kubahiga kubera yuko bari mu ngo zabo, abandi bari mu ngo z'ababyeyi babo. Urumva rero ko ari akazi gakomeye ku ihuriro rya AFC/M23. Ibi bigaragaza yuko umutekano mu mujyi wa Goma utari buze koroha habe n'agaciro bw'ara munyamakuru. Mu makuru mufite ababyisha inyuma n'ibande mu buryo bwemewe cyangwa se bugaragara? Amaginga ya ibivugwa ni byinshi ku nzego zose cyangwa ku mpande zose. Ntabwo bari batangaza ngo ino mirwano abayiteje ariko nabaye, ariko ni imirwano n'ubundi yabasakiranishije n'abawazarendo na M23. Hakaba hatuyemo ahubwo wenda icyo nakabaye mvuga ni ukwibazwa gukomeye kuri kwibazwa n'abatari bakeya muri iki giturage, aho bari kwibaza impamvu nyamukuru uno mukecuru ari we wahasize ubuzima. Abenshi batangiye kubishyira ku ihuriro rya AFC/M23, ariko nta makuru yari yatangazwa bitewe n'uko nta kote n'imwe yari yabyemeza, ariko nyine urumva ko bitoroshye. Bamwe bari kuvuga ko uno mukecuru mu isakwa ryagiye ribaho bashobora kuba barasanze intwaro nyinshi. Magingo aya ntabwo nabidesize, ariko ni ibintu bisukumbura ku rwego rwo hejuru, ku buryo ninza kumenya amakuru ndibuze kubatangariza bwana munyamakuru. Yego, reka tujye kuzindagisi muri Masisi ho bihagaze gute kugeza ubu? Magingo ya Masisi naho biracyari imirwano ikomeye cyane, ariko ubona yuko n'ubundi bisa nkaho ari abawazarendo bakomeje guteza akaduruvayo, ndetse kandi ubona yuko gatangiye kuzana impinduka ndetse no guhangayikisha ihuriro rya AFC/M23. ubona yuko babahaye akazi katoroshye mu bice byose, aho ubona yuko bakomeje kugenda bagaba ibitero mu duce tugiye dutandukanye ndetse tugiye byugwa n'iri huriro rya AFC/M23. Ibi bikaba bikomeje gutuma umutekano w'abaturage usa nkaho ugeramirwa, ndetse abaturage bamwe na bamwe bakaba batangiye gutakariza icyizere iri huriro rya AFC/M23 bitewe n'uko umutekano ukomeje gusa nkaho ugorana mu bice bari kugenzura bwa munyamakuru.
kugeza ubu butabazi bwo buhagaze gute mbere ko turi burebe n'ubundi by'aya makuru maze kwakira? Maginga nta by'ubutabazi bwari bwaboneka uretse uko ihuriro ryahise riza rikaturesha abaturage, ariko ubona yuko abaturage bamaze kurakara bitewe yuko nakubwira yuko ababazarendo abenshi ntabwo basobanukiwe. Ababazarendo ni abenegihugu n'ubundi basa nk'abafasha igihugu cya FARDC, kandi urumva ko iri huriro rya AFC M23 batabasha kubakontora kuko n'ubundi ni abaturage bayobora, ni bamwe ni abayobozi bayoborana. Urumva rero ni ikintu kitari buze korohera ihuriro rya AFC bwana munyamakuru. Yego, reka noneho dukomeze paje y'amakuru ndetse n'ibivugwa. Tubwira abadukurikiye ko mu mudugudu wa Maremo uherereye mu gace ka Bashari Mukoto ani muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hongeye gufatwa n'abarwanyi b'abazarendo, aho kuwa gatandatu aribwo byabaye, ariko twe tubonye amakuru abyemeza uyu munsi nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje n'inyeshyamba, nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje abazarendo n'inyeshyamba za AFC. Amakuru ari guturuka ku bayobozi gakondo ndetse n'inzego z'umutekano zikora muri kara gace aravuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare, aho impande zombi zakoresheje ibitero bya gisirikare bikomeye offensive. Imirwano yabaye mu buryo bwegeranye bizwi nka close combat mu midugudu iherereye ahangaha muri Marimo ku murongo w'umuhanda Karembe Mpeti. Uyu muhanda rero ukaba ufatwa nk'inzira ya gisirikare ifite akamaro kanini cyangwa se axe strategique kuko ihuza teritwari ya Masisi, Warikare ndetse na Warikare, bityo akaba ari inzira ikoreshwa mu gutwara ibikoresho bya gisirikare, ibiribwa ndetse n'ingabo. Nkuko rero amakuru y'abari hafi y'aho urugamba rwabereye abivuga, imirwano yamaze umunsi wose. Mu masaha y'umugoroba abarwanyi b'abazarendo bashoboye gusenya ibirindiro bya M23 birukana abarwanyi ba FARDC muri Maremo. Nyuma yo gutsindwa muri ako gace, bamwe mu barwanyi ba M23 basubiye inyuma mu buryo bwa tactique cyangwa se repli tactique, berekeza mu gace ka Karembe mu burasirazuba, abandi berekeza mu midugudu yitwa Minjenje na Impeti mu gace ka Kasimba hari muri teritwari ya Waikare. Abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko kwigarurira Maremo ari intambwe ikomeye ku ruhande rw'abazarendo, kuko bizatumye inzira ihuza Karembe na Impeti ihagarara. Umudugudu wa Impeti ufatwa nk'ikigo gikomeye cy'ibikoresho bya gisirikare n'ububiko cyangwa se centre logistique ku nyeshyamba za FARDC no mu duce twegereye Pinga. Ibiro bikaba bivuze ko gufata Maremo bishobora kugabanya ubushobozi bwa M23 bwo kohereza ingabo n'ibikoresho ku rugamba muri aka gace. Iyi mirwano ikaba ibaye nyuma y'amasaha atarenze 24 habaye indi ntambara ikomeye mu gace ka Kashuga ho muri Bashari Mukoto. Muri Kashuga abarwanyi b'abazarendo bari basuye inyuma nyuma y'amasaha menshi y'imirwano, bituma aka gace gasigara kari mu maboko y'inyeshyamba za AFC M23. Kugeza umutekano ukomeje kuba muke cyane mu midugudu myinshi yo muri teritwari ya Masina Warikare. Amakuru avuga ko hakomeje kugaragara ingendo z'ingabo cyangwa se mouvement de troupes gutegura ibitero bishya ndetse n'utundi duce turimo kuba ikibuga cy'imirwano cyangwa se zone de combat. Abaturage benshi batuye muri utu duce bavuga ko bari mu bwoba bwinshi kuko imirwano ishobora kongera kubura umwanya wari wo wose, nkuko rero babigaragaza bakagaragaza ko ibintu byamaze kujya mu yindi sura. Ngayo nguko rero Mutama no kubihagaze ni update, ndagira ngo rukomeze tujyane n'ahandi tubwire ibiri kugenda biba. Yes, nibyo nuko byifashe muri no kwifa, ariko zone ya Minembwe ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndetse ubona yuko impande zose ziri gushinjanya ibikorwa byo guhohotera ituze ry'abaturage no gusenya ibikorwa remezo, haba kuri kote ya FARDC na kote ya M23 na NRDP twirwaneho. Bigaragaza yuko abaturage aribo bari kugira mu kaga gakomeye muri ibi bice bya zone ya Minembwe, cyane cyane mu bice bya za Itogoye, aho bigaragaza imihanda igenda isenyuka, bamwe bakabishyira ku bandi. Urumva rero ni igikorwa kigenda akigaruka, ubona yuko ibintu bisa nkaho biri gushyira mu mazi abira abaturage bo muri zone ya Minembwe. Ibi byose bikaba biri kuba hari imyiteguro ikomeye, ubona yuko intambara noneho igiye kuba iri buze kusiga abaturage abatari bakeya bagiye mu mazi abira cyangwa mu kaga
gakomeye. Nuko situwasiyo ihagaze muri ibi bice n'ubundi urabona yuko hakiriho gusa naho hariho imirwano igiye ikomeye kandi itanoroshye habe na gatoya. Ubona yuko bitari buze korohera iri huriro rya AFC M23 n'MDP twigwano bitewe n'uburyo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bamaze noneho kugira ubwiyunge nyuma yo gukozanyaho ku ihuriro rya FARDC. Ubwo navuga ko ari abaje gufasha FARDC abasirikare ba Angola, aho baje kurwana n'abawazalendo, bigaragaza ko abawazalendo basa nk'aho bari babaguriye. Ureba habayeho ubwiyunge busa nk'aho bagiye bategura ama operasiyo, ndetse binagaragaza ko umuntu bashinze operasiyo muri Sud Kivu ari buze guhindura ibintu bikomeye, aho abasirikare bagiye kujya barwana mu itsinda ryabo, nimba ari abanyangora bakarwana mu itsinda ryabo, niba ari abahidu bakarwana mu itsinda ryabo, nimba ari abawazalendo bakarwana mu itsinda ryabo. Ibyo ni bimaze gukorwa n'ihuriro rya FARDC bitewe no kudahuza kw'iki gisirikare, bigaragaza ko hagiye kuboneka impinduka ziri buze kugaragarira amaso y'abantu, kandi isaha ku isaha ibyo turi kuvuga ubu ngubu muri buze kumva ibitandukanye n'ibyo biri kuvugwa saha iyi ngiyi bwa munyamakuru. Mutamu, umuntu ashobora kwibaza uti igisirikare cya Angola cyagowe n'iki? Ko tuzi ko ni abakomando bari bamenyereye cyangwa se bazobereye iby'urugamba, ariko kuri uwo musaruro wabo wabaye iyanga, bizapfiriye. Ikintu cyabiteye ndetse nabo bari kuvuga ko harimo ikintu cy'akagambane, ndetse bivugwa yuko bakunda kuba bari ku mirongo y'imbere bavansa, ariko mukavansa wenda basa nk'abasubiraho inyuma kwa kundi ku rugamba bigenda, bagasanga abandi basirikare babateze bambaye uniform za FARDC, bagaruka nanone inyuma bagasanga ni FARDC isa nk'aho ikibataka, baje kuvumbura ko ari abawazalendo basa nk'aho baguzwe, bakunda kubarasaho cyangwa bakabagambanira. Ibi rero binagaragaza ko habayeho kudahuza ku bigendanye n'ururimi, bigasa nk'aho n'ubundi bitaborohera. Ubwo navuga yuko ikintu cyabiteye ari abakomandazi bayoboraga ari amaoperasiyo muri biriya bice bya zone ya Minembwe. Rero niyo mpamvu ubona ko habayeho gutsindwa haba ku ngabo z'Abatanzania ndetse n'izi ngabo zo muri Angola zimenyereye urugamba. Mu bigaragara wavuga ni uburyo bw'abakomanda, uburyo batigeze bayoboramo uru rugamba neza, akaba niyo mpamvu habaye impinduka zikomeye cyane mu kuyobora uru rugamba. Haba wenda hari ikiri gukorwa kugira ngo ayo makosa yose arangire, wenda hakaba hari inama iri gukoreshwa cyangwa se irindi perereza ryimbitse rikorwa kugira ngo ikibazo kirangire? Ibyo byose byamenyekanye kubera iperereza ryabaye bitewe n'ubuyobozi bushya bwashyizemo, haba abagiye kuyobora urugamba n'abakuriye ubutasi muri Sud Kivu. Ibi byatumye ndetse abantu benshi ntabwo bari bamenye impamvu y'ifungwa ry'umuhanda. Ibi ni ibyakozwe n'amaraso mashya cyangwa mu buyobozi. Ubona yuko hari ikintu bagiye gukosora, kandi inama zititaraganya ubu ziri kubera imbaraga zigaragaza ko operasiyo zose zigiye gukorwa ziri bukorwe kuri kote, buri kote wazana rijya kugira urwana ukwayo, Abangora barwana ukwabo, AFARDC n'ari abasipesho bajya ku mirongo y'urugamba ukwabo, kugira ngo noneho buri umwe ari wese n'ugiye uyoboye icyo gikundi kiri buze kubazwa. Ibyo bitigeze bibaho mu mirwanire yari maze iminsi iri kubera muri ibi bice bya Sud Kivu bwana munyamakuru. Yego, tugenda tugana ku musozo Safari, niba wenda hari izindi update tutaba twibutse kukubaza watubwira. Yes, nibyo wenda kuri update ibi ngibi byabaye muri Nord Kivu. Uyu Major General Padiri Muhizi Jonas, uyu akaba n'ubundi yarakoreye igisirikare cya FARDC, ariko aza gufungwaho abavuga ko akekwaho kubakorana n'ihuriro rya AFC M23. Nyuma baza kumurekura, ariko baza kubirimo ubu yari akiri mu mirimo. Impamvu rero ishoboka abakomeje kugenda bibaza amakuru nari nasesengura neza, bari bose ibi bitero byagabwe muri karitsiye ndetse bikaba byahitana n'umukecuru we. Bari kwibaza nimba hari amakuru aba bavende bashobora kuba bakiriye ko wenda yaba yarasubiye kuba
akorana n'ihuriro rya AFC Ventura, akaba wenda aribwo buryo bushoboka, cyangwa mu kimwe akaba hari AFC ikaba yamaze kubona yuko igomba gukura umwe mubyeyi we muri ibi bice kugira ngo adakomeza kubikayo bamwe mu baza kuhatatira cyangwa mu baza kuhaba mu buryo bugiye bufatika. Ni amakuru tukinonosora ariko ari buze kuza gusobanuka mu masaha ari imbere bwana munyamakuru. Yego Safari, reka tugushimire dusoreza aha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikije bwa mbere usonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.